Joan. Ino ki polo DC le chairman joka agency beri. Chairman joka agency beri candidate pamor kenai ba pada CCM. Ino ni kia manu NDC na po umroy marungkat berkesai karbuki. Ino NDC na po laban beri yang ba ni chairman wakar day fashion ni mokla. Mo Ino ki Ino ba ni por day Narau duty chief minister joka jela muswa ide ma rowen ludo ki loket kam jong kapati MPP UNP ma banjir kete lalu presiden jong ni ka MPP blok ani mau plan ai kublei ya iba kester wajiri iba buat dia men no kita kasih bagi rong ni parti MPP dekat bahaya joni perdana report te kira bagi semua sikadaya bani ki romasnom joni snom perdana report but lain official juga kita bukan dari menteri karunai romasnom ni ka snom kebagi no meeting betul romasnom komen bagi romasnom ka ramisan Idanu iwei romasno kesamla ba ibu ba ba asosiasi no ide romasno nolong ide ru mengelam boy non coba ga sensa petai seperti juga PDF lalu bukan ide mo dari ide hau arjar kandai dan iba ajan sing pensok dengan kita presiden seperti nama di sini disebut ke bangla menjadi import dewan suye gateway ke dasar ki berseram dengan ki rombak ki blok kami. Nada bagi semua siapa yang Mei terkait ke jemaah baru. Kamtam ye ki rombak ki blok kami lokpa ki samla. Jadi lokasian be jonga. Pada platform redon hari Asia hari pemanan siapa bukan. Apa impor balkon apa berkimbang. Ba lasu ano ba phone ni ko yan nga si bamta kalau nga ay dia ba la perlu jika ba ni menen ba menen ba kamta ni bubun ki jipur ki bagi mo la bagi kubur ki bagi la pen knyore ba perhatian rei namar ba kiai yang kaya poikan ni kublei sibone yang jiprian jopi yang jing rapat jonga Badan nama negasinya kepada nomor khot berpura juga parti NPP. Saya ingat perhatian perhatian. And that's my pleasure to see our Chief Minister Sri Gondak K. Sharma, Sri Preston Tenson, Deputy Chief Minister, Sri Sewalan Dhar, Minister. They agree with the MLA that you have spent your valuable time to be here with us and to witness the dysfunction of allow me and you accept me to be your permanent member of the NPP. Sir, it encouraged me to see under your leadership that you lead the party, especially the government, and you have done so many things for the welfare of the state and the people of the state of Meghalaya in general and for the occupant and especially to create opportunity to all the residents of the state. Kanuga loga jikmen na ba ngayon ini kasi pamanta para homan para day UNDC juga mau plan di la Southern but kalian di UNDC habon di beta pakam tong ini ngayon balang sakri palma tekan dia pembajikan jadi baru
Asal perlu bisi dari menteri juga Imam Muklan. Yo Alfonso Menteri apa ini contohnya. Pak Menteri lah kau berkacau sebagai sekretari. Kebakamanur. Barang sekretari ya kamu pergi konsentrasi nggak terwasi pada bagi apa yang belum dia belum UNDC lah South But I think that's cuma